adarange yondi so namazori habudongo do unalufuna unadora mara rasi ite follow up ra sokopfesori va party yo fela mwa wa thomo lo tevela wa 2013 ndi hafha iphalaphala ya approacha mushumisani nga ragima uri no u to nge zwithu zwa vhewe ari zwi doho ula ri ne ri zwi doho ri zwivisa a ri no ri khou shuma na vhei ari vhe na partnership ri vhone ri nga swikelisa ngori it was big ra ri khou shuma na iṅwe radio ine ndi nga si ambe ngori a i weli hafha so ndi nga si ambe la radio station mara ro thoma nayo ubva na ila radio ile ri to fhedza na vhalani a kona u thoma u shuma na Phalaphala ngori wo vhona uri hoyu mushumo ndi muhulwane nga maanḓa u tou bva ḽeḽi ya ḓuvha u tou bva ḽa ṅwaha he vha ambisana na mushumisani wanga Ragimana na Namusi ndi mbingano yavhuḓi nga maanḓa ine na tshitshavha tshi khou zwi vhona uri a u tshavha mushumo wa Nesengani kana wa Ragimana kana wa Phalaphala ndi mushumo wa tshitshavha tshoṱhe ende tshitshavha tshi khou benefita tshitshavha tshi khou takuwa na musi uri a ḓivha upfhi vhavenḓa si vhaṅwe vhango fhedzi vhavenḓa vha kona u hosta vhathu vha South Africa na vha nnḓa ha dzi borders dzashu vha kona u ḓa vha ḓiphina nga heḽi dikita ḽashu ri kha ḓi pfha zwinzhi nga maanḓesa ri tshi khou lavhelesa dikita heḽi ḽihulwanesa ḽa Phalaphala FM Royal Heritage Festival nṋe ndi tshi zwi amba ndi ḽone ḽihulwanesa hoṱhe a ri khou lavhelesa fhano kha ḽa Afrika Tshipembe fhedzi zwino hezwi mutshilisi wa Phalaphala FM vha vha tshi khou ri vhona fhaḽa kha Facebook vha ya vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe kana vha ya kha YouTube vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe ro thoma ra fhira ngavho Ri ḓo vho pfuka ri ḓo ro pfuka mara zwi amba uri ṅwaha ḓa vha tsha ḓo nkhumbula ri ṱuwa navho Nesengani khou ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ridigeda
good. Okay. How long is it? Hour. It's gonna be an hour. Things are there, don't worry. Hour. All right. Let's go. Ndikomutanganedza apa kunere zvino. Mushumoni wavo. Nandiri kuvatanganidza mushumoni wanga mara zvino ngori ndinodisa mushumo wanga mushumoni wavo kune vafuna tichirisana. Vapindura zvine ndenda kwavakudziva. Mara ndikomangara ngori vegepera ndandione apati mara ndandine. Ndabona vatu vonotomo shumo matinariwo netoma lino shumo veshe zvito ngori ndikori kamusi chitori ngivera zvozo maduva la ushuma ndino ukoveiwa zviito mara kononda leskovera. Namwanga uri shoya namwa ndikhulwa nayo prime yote. Roja cheyo uri ava stage vade earlier. Vatavanyosvika. Votomoseta pazvina 3 weeks navantu vasite. Ngauri stage namwa na production yanamwa haifana mumwa. Ningadana mbudzisa zvakudhi hey show ndopayanga muriwa nari zvila zvithu ndi zvinovakomba zvina ndiri ngauri production namwa haifani namwa ndikoneka mama ndikudosana murale nelovonesa lori production yanamwa ifana nemumwa karitomenye murao Royal Heritage Festival yodotoma musi pasikatitova chimiswa choimaonga chote usati vana Phalaphala FM musi utongobona mbala wa light blue mumburo wodangandira ausprikinyana nazvidinyana zvokusoko zvitoraone no ava tuzoitawo ndizori ende vatu vanje vazvidivi rotoma richipotovhura ngade inofira Royal Gardens richigorino rikuvhura ngade inevo ndiyo nemanakanaka otopedzisira kahili lasho in fact province yote premium venue ndiyo inofira Royal Gardens so roipedza ngombopetu hakwinesa hakwinesa ngamanda nevatu vakuenda minyanya dzi-functions dzavo madzikita avo you know so rari kuivhura nga 2011 ranamba rorino best way nari kuivhura ikari ivhura nga 2012 ritemini kufunction nyana kuivhura party yoivhura raitela party raplanila party mari rikati uplanila party ravona sori hey apa tingori kuda dzi-artist nji dzonokubva nda dzaNational radana problem utodaresa kari charge 50 rand kuita uri mini rikate vatu vane vori havana dzifanzi vasikona usvikelela ngauri mini utodaresa risakutenda zvori vane vavadana dzifanzi vadosvika ndivuchiro nango raita ngoraro rari 50 rand vane vasvikelela nango vosvikelela nge 50 rand da vatu va 6000 rari apedu kuita mini ngori rine rakuzama kukata zinomboro mara apezoda vatu vangani va 6000 zvadhiri vaisa vori rangori mini ive show ya mahari kutamba ngo raditochuri itorikakisa ngori na security na milayo na mini rasangotobviri kuita mini event yetova party ndiyapera kuno taiya 50 rand hadhara ngeyonde zvonamo zvori apetongo unofuna unadhora mara rasi ite follow up rasokopfesori va party yopera mwa wa 12 molo utevera wa 2013 ndiyapa ipalaphala yaapproacha mushumisana ngaragima uri no utonge zvithu zvavewe ari zvidhoro ulari nere zvidhoro zvivisa vari no rikongoshumana vei ari vaina partnership rivono rikasvikisa ngori it was big rari kushumana nemwe radio nendekasiyambe ngori aiwe
khaedzi dza Hey, vhoriṋe khulu, hey, ndi khulu, Hey, ale. khulu, 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 Hey, ndi khulu. khulu, khulu, khulu. So ndi nga si yambele radio station mara ro thoma nayo ubva na iḽa radio ri to fhedza na vhaḽani ra kona u thoma u shuma na phalaphala ngori ro vhona uri mini hoyu mushumo ndi muhulwane nga maanḓa u tou bva ḽeḽiya ḓuvha u tou bva ḽa ṅwaha he vha ambisana na mushumisani wanga ragimana na Namusi ndi mbingano yavhuḓi nga maanḓa ine na tshitshavha tshi khou zwi vhona uri a u tshavha mushumo wa Nesengani kana wa ragimana kana wa phalaphala ndi mushumo wa tshitshavha tshoṱhe ende tshitshavha tshi khou benefita tshitshavha tshi khou takuwa na musi uri a ḓivhe upfhi vhavenḓa a si vha muvhango fhedzi vhavenḓa vha kona u hosta vhathu vha South Africa na vha nnḓa ha dzi borders dzashu vha kona u ḓa vha ḓiphina nga heḽi dikita ḽashu Ri kha ḓi pfha zwinzhi nga maanḓesa ri tshi khou lavhelesa dikita heḽi ḽihulwanesa ḽa Phalaphala FM Royal Heritage Festival nṋe ndi tshi zwi amba ndi ḽone ḽihulwanesa hoṱhe a ri khou lavhelesa fhano kha ḽa Afrika Tshipembe fhedzi zwino hezwi mutshilisi wa Phalaphala FM vha vha tshi khou ri vhona fhaḽa kha Facebook vha ya vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe kana vha ya kha YouTube vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe ro thoma ra fhira ngavho
ya Namusi ritwana vone samutichirisika tina mutareri wainombeka mushumo ya ridigeda ritozvivona zvavhuti ara vanga dodaveresa hanyai vatozvivona zvori stage ke chisa chanoima utitosara zvinona zvila uri rukonopedzisiwa zviyambo zvori havo vazitorengawo tikiti kavatanyevorenga tikiti ngauri rodzura pano uri kuzvivona hukoshumiwa zvezviri kati ngautorari zvona musi muchirisiwa Phalaphala FM rodzura navo nesengani vane vavori vakoritaruchedza kwino uri konopedzisa uri nailibepa zvadahana zvazvinori vozvida zori lotremisa hani rikochimbira naro lwendo udosvika hapa richikonova nahilibepa lurwane ngautorari vonesengani zvachimbira zvavudi kezvila Phalaphala FM vofarana zvanda vakofara zvavudi dada rawelwa sashango ferera chitire chinoni cha COVID-19 rawana rothe risati kuritisani radhadha vathu vana vori vokomesenga mandesa ndikeni ndo uchumene babakaya ya uri uve navaimbi uve namadikita yongopambana hava uchikoitira mini kaunga chachipinga kombo vote navatudzanyi vailoni pepa musi vachitopfura aishango likuvhariwa zvamba zvori riri kufuno awera uawera hone hasave uawera hamwa muti pedzi zvaaweleya mimwa inosvika miraru misiri zvombaisanga mandela zvito I won't lie. It was very hard roluza vathu vanji vathu volovhelwa mashaka you know zvasiya shango lothe losikuona nḓaḓo mara dzikholo dze ra tshi dzi wana dza dzi artist vha tshi khou founa vha khou vhudzisa uri fhethu ḓo tou hani dzikholo dza vhakegulu hanevha vhane vha tshi ḓa vha tshi rengisa ngori vha tshi founa vhone vha ri zwino pfhi ri khou vula ri ḓo itwa hani wa wana na iwe sina phindulo ngori wo tou valelwa u tonga hokoni na iwe ndi uri u bva zwezwo u tshi pfhi bvai you know so wa wana ngoho u sa ḓi zwo vha vhudza uri mini ya vhathu vhoṱhe zwino heiḽa tshifhinga ngoho tsha tshi khou konḓa nga maanḓa a toliwa mudzimu vhone vho ri lindaho vha ri vhulunga uri ri kone u vha hone namusi uri no ro zwi vhona uri tshilidzi tshavho tsho vha tshihulwane ri kone u ponya ra vha hafho hune ra vha hone zwino na ṅwaha khe ro vhuya after 3 years zwoṱhe ḽa zwi khou nga zwi nga zwithu zwa itea zwi khou ḓo itea and ri khou tenda na u fhulufhela uri mudzimu vha ḓo na riṋe ra zwi ita ra tou konesa u fhirisa mpimo nungo mara na dzi wana gai ngauri no ralo no nyama a ḓo sokou tou humbula ungari ndi u tou thomolosa fhasi vhathu zwi ḓo vha wana na ni songo tshuwa nyana ri khou mbori noṱhe no dzula musi ni tshi khou pulana muhumbulo uri kha ri vhuyelele uno ṅwaha zwino u tshi tenda kha mudzimu a tshilaho a hu na vhi na nyona ngauri mudzimu ndi ene une o ranga phanḓa kha tshiṅwe na tshiṅwe vhathu vanzhi vha ri vhusa uri vhe no themba mini nṋe ro themba mudzimu kha zwoṱhe ri themba mudzimu ra dovha ra themba na vhathu vhane vha sapota hoyu mushumo ngori mushumo a si washu mushumo ndi wa vhathu rine zwine ri kuita zwone fhedzi ndi uri vha ḓisela wone so hezwi zwithu zwi a ri khwaṱhisa nga maanḓa uri mudzimu a na riṋe na tshitshavha tshi na riṋe kha uri ho mushumo tshi ḓa u sapota so ra pfha uri nga si vhe na nyofho dzo umela ngori a zwi ḓivha zwo ri ndi kale vho ri vho zwi imela hezwi zwithu ndi kale vha khou founa vha tshi khou ri hafho shango ḽi khou vula ndi ambula nga 2022 ri tshi tou vula shango ḽi tshi vula dzi phone call dza hone ndi nyongo vhusa zwi ro musi na mutsiko wa vhathu vho khou founa ḓuvha ḓo vha tshi ha zwino aphe zwo ita vhathu vha mudzimu vho vhathu vha thoma nyongo jaiva vhathu vha thoma ita na zwi fake advert zwa fhufha zwila zwi advert kha social media Royal Gardens khou vhuya mini mini zwi vha tshi ri founa vha tshi ri vhonesa nga ni khou itea mini vha sa ri vhudzira a si riṋe ariho ari tu plan uri ḓo vhuya ṱhamusi ṅwaha ḓaho mara khezwi ro swika kha uḽa ṅwaha wa 2023 nga September 16 vhonesa nga ndi vho amba mafhungo a uri stage uri ndi tshihulwanesa u fhirisa tsha miṅwaha yoṱhe ya murahu ndi zwifhio zwiṅwe zwa zwine kha musi vho zwi ita ri tshi khou lavhelesa uri vha khou tou vhuya zwa zwino zwine zwi khou yo khwinifhadza uri ḓikita ḽi vhe ḽa khwinesa kha havho vhathu vhane vhone vha khou ri vha ya vha fulufhela nga maanḓesa uri vha kone u ḓa kone uri vha ḓiphine kana ya ndi nga tou amba uri look sound ya na ṅwaha ine ḓo khou itiwa hafha a ni tou ibva just sound fhedzi heḽo zwo pfhi ḓo bvuma na giyani zwa na ṅwaha hu ḓo bvuma na giyani so production yashu ngoho ndi ḓo focusa nga maanḓa khayo ngori zwine khou ḓo itea na ṅwaha a zwa thu vhona hu na iṅwe party ine ḓo itea vhukati hanefha kha heyo show ine vhathu i ḓo trenda for miṅwaha na miṅwaha a thi ngo zwi amba
mara nne vha ḓo nkevhedza nkombulo si tshena dzi kamera ya ṱhamusi tshena dzi khamera ngori arali vha sa ita hezwo a thi nga isi heyi muyani heyi ndikotele kha ri lavhelese line up zwavhuḓi ri khou vhona vho dzhia vhathu vhanzhi nga maanḓesa vho yaho ngo fhambana vhaimbi vhaḽa vha a fhirisa 40 zwi ḓo ri tshimbila nga nḓila vhoṱhe vho ḓo performa vha 40 ngauri vha sa performa ri nga si fare zwavhuḓi rino mara ḓo zama uri zwifhinga zwe ra vha fha zwone zwi ḓo tenda u vha fheledza vha ḓo fhelela vhoṱhe ngauri a si vhoṱhe vhane vha lidza 30 minutes a si vhoṱhe vhane lidza 20 minutes vhaṅwe vha khou ḓa vha lidza 10 vhaṅwe vha khou dza 15 vhaṅwe khou lidza 20 45 ngori ngo ralo zwino ri tshi vhalela ri wana uri vha ḓo kona u fhelela mara hu na khaedu iḽa ye havhaḽa vhaṅwe vhaimbi vhane kha musi a miss p urali u ḓo pfhi hai ndi ḓo na lidza nga 2 ya nga masiari miss p a fori to ya zwezwino ndi khaedu nayo ndi khou ḓo ri lavhelesa dziṅwe dza dzi khaedu dzine iwe na ṱangana nadzo musi ni kati na u lugisela bepha ḽa musi ni kati u tou bva musi ni tshi tou thoma u swika magumoni ri tshi khou vhala na hanevha vhane vha ḓo ri hai nṋe ndi ḓo performa ndo fhiwa tshifhinga tsha 2 mara nṋe ndi khou funesa 8 ndi ḓo ḓa nga 8 zwino hoyo muthu a tshi swika hafha nga 8 u ḓo namba u ḓo tou vhona show u fana havha ngauri tshifhinga tsha ndi gonye ngeṱhavho ndi konadzei mara ndi ḓo vha ndo no dzudzanya sitende nda ndi kha ḓi tou thoma nda ndi khou ṱoḓa 8 nṋe nda ndi songo dzudzanya sa muimbi zwino ṅwaha muṅwe na muṅwe hu na dzi artist dzine dza hafhaḽa dzo ḓivhudza uri dzone dzi ḓo ḓifha nga tshifhinga tshetsho u ḓo wana sokou beba khamera u beba katara a khou dzungulwa nga murahu u swika ḽitshitsha ri sa khou vhera musaedze ngauri vha ro amba tshifhinga a si tshifari hoyu muthu ari ya funa u pfhuka ngori program yashu i vha i tight nga maanḓa every minute counts ri vha ro vhalela uri show tsha thoma nga tshifhinga ngothi tsho tshi funa u tamba yo swika ḽi tshi nga ḽi a tshanya na u uri vhathu vha tshi ṱuwa vha u vhona u bva na ḓuvha uri vha kone u vha safe ri vha ro vhalela minute muṅwe na muṅwe ri vha ro vhalela awara iṅwe na iṅwe so wada wo ḓivhudza uri u ḓo lavhelesela khamera vha vhudza uri vha ḓa vho lenga vhone vho no lidza ri ḓo vha pfhuka ende ra vha pfhuka vha ḓo beba katara vha sokou dzungulwa nge stage swika ḽi tshi tsha a ri tsha kona u vha panga zwino mara vha nga nyagi tshelede yavho murahu na vhone senga hai zwo luga a vha ṱoḓi tshelede ya murahu ngori nṋe ro vha buka ndi khou amba uri vhone a vha nga si ṱoḓe hai ri nga si ṱoḓe mara vha ḓo vha vho pfhuka ri ḓo ro pfhuka mara zwo amba uri ṅwaha ḓo vha vha tsha ḓo nkhumbula ṅwaha ḓa ri ḓo bela no humbula ngori a ni fari tshifhinga ndi tshi lesiwa Phalaphala FM khezwo ndi khou takalela zwa uri vho ḓi amba zwo uri i ḓivha iṅwe ya dzikhaedu kha ri lavhelesa dziṅwe dza dzikhaedu dzine khamusi vha ḓi vha tshi khou ṱangana nadzo dzine khamusi vhathu vha ḓo zwi limuwa uri khamusi vha funa uri tshi u zwi ita ngauri zwi vha khaedu kha vheiwe I think zwithu zwa lonesa nga maanḓa a ri koni u pfesa uri muthu a tshi ḓa na mbaḓo kha festival o vha khou ṱoḓela mini vheni vha dzi mbaḓo a si dza dzikhuni a dzi dzule mahayani phanga ndi dzo via dzikhuhu na dzi kholomo a hu na kholomo fhano a hu na mbudzi fhano muthu u ḓela mini na lufhanga a ḓa na mbaḓo na tshigidi zwi vha zwi khou ḓa mini uri vhathu fhano vho ḓo ḓiphina zwino ri kumbula vhathu siani dzi mbaḓo thamahoga kha isela hayani ende na ṅwa mapholisa o boka hu khou ḓa mapholisa manzhi nga maanḓa hu khou ḓa a zwiberethe na mapholisa mara hu na uḽa muṅwe munna futhi wa fhano royal uḽa muṅwe muleife hola hey na security company yo ḓaho na ṅwaha a thu vhuya ya ḓa heyo security company ri khou tenda uri i na tshenzhemo khulu nga maanḓa u ḓa ndi khou amba mini u ḓa ya shuma nga heyi nḓila ine ra khou tou ifha mushumo woṱhe yo ḓa tou shuma nyana zwiṱukuṱuku nyana vhathu vha hone vho no ḓi shuma nyana vhunzhi havho mara na ṅwaha vha khou ḓa na dzi tactic hu ḓo vha hu serious badi hu ḓo vha hu serious nga maanḓa ndi uri na muthu a khou tou vha sedza aḽa vhathanga ndeḽa mathanga magondolo aḽane na zwimurunchisi u ḓo lutshita uri u ḓo posa murahu ndi khou ri ndi tshi vhuya ndi khou ḓi lavhelesa mafhungo uri a thi nṋe ndi ḓo ḓa ngori nṋe ndo duma ape nṋe vha nḓivha venḓa nṋe ndi a imba ende futhi ndi khou amba uri hoṱhe ndi tshi dzhena vha nḓivha so ndi khou ḓo ni bvisele khagala ya mafhungo uri na musi ni tshi ḓivhea havhaḽa vha ni ḓivhi zwine zwa amba uri arali na ḓiwana ni fhethu hune a ni khou tea u vha ni hone ḓo no vhuyela nga ndi ngazwo ri khou ri vhona security company ine uri at least vhathu vha tou ḓivhesa nga maanḓa ngavho ngori tshifhinga vhathu vha ḓowelesana ndi khwine uri at least vha zwi vhone zwo ri ha ḓa vhathu sa vha ḓivhi a koni u vha tshansela no vha tshansela ngori vha ḓivhi vha tshi khou kwamba zwizulu na mini wana iwe wa dzhena firidzhini nyana ngori ri tshi vhathu vhanzhi ndi ambo pfesa uri arali security ya muvenḓa ṱhamusi hu vhavenḓa fhedzi tshiṅwe tshifhinga ri a dalelana ngori ri vhathu vha hayani
mara kudhamu kufama kwamba chimwe nyambo kama umbodana iwo tumotokora nane ndiye vakudzora handivisi pya vamvurere nditende muchirizo Phalaphala FM ndidovuya nambuso dzavo ngauri rione pala ka Facebook ri kuvona miredzi yavo ichikoditsera pasi napala ka YouTube ri live vavatoda Phalaphala FM rinanwi misi yote rotomarapira ngavo Mbuso muthu ane vhori o vhuya vha muhashi zwi nga zwi ya konḓa nyana ngori wa vha vhona zwo ri vhonesa ngani havha vho tonga vha ṱoḓo ndzhiela mushumo wanga kha vha ri vhuise thi zwino ri khou bva maragani kha vha ri vhuise kha ri zwi vhone vha muhashi wa Phalaphala kha vha ri vhuise vha songo ambasa nne ngo zwa vhukuma ndi funa uri mini uri ri khou vha ṱanganedza ro vhuya ndi khou ṱanganedza vha thetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM kha heyi mbekanyamushumo yashu ya vhuḓi ngo rali zwo naka nga maanḓa zwithu ndi na Miss P hafhanoni Miss P ndakona mara vaswiki kanne mara vozavo mara svika kande vaswiki ri fano Royal Heritage Festival mshirisi wa Phalaphala FM Royal Gardens hune ra khou vha na dikita lilwanesa ano mafhelo vhege nga mugivhela hune ra khou ḓiphina na vhambivo yaho ngo u fhambana ri tshi khou pembelela yone sialala lashu nga nṱhani uri hu tshi pfi heritage mthetshelesi vha khou vha vhona vhambi vhoṱhe roṱhe hafhaḽa ri hone hafhaḽa kha stage ri khou lavhelesa vhathu vhoṱhe ri tshi khou lavhelesa vhaimbi vhashu vhane ra vha funesa nga maanḓesa vhasangani kha ri lavhelesa mafhungo a kunangele kwa vhaimbi ndi uri hafhaḽa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani vhathu vha vha khou pfesesa na luthihi
ndi hezwi nṋe ndo vhuya nda vhusa uri kani havho ne khamusi vha ḓi tou dzhia muṅadzi vho dzula hayani wa muḓiri kha ri posane afi ano ona nyi ona makhadzi kha ṅwale makhadzi khoya ndo shumisiwa na kude so heiḽa process yo nanga vhaimbi ina nḓila dzo fhambananaho dzine ra goa through dzone nga nḓila ḓe ri a thoma ra humbela Phalaphala ri fha list ra wana list ya dziṅwe dzi radio stations dzine dza vha uri dzi shumisana na SABC khou vhona mini ri khou cheka uri khou zama u cheka uri vha khou tambisa vhonnyi mara nga maanḓa Phalaphala FM ndi yone ri fha list ine ra kona u ḓivha uri okay line up yavho imisa hani kha dzi artist dza locally dzedzi ngoralo na dza national then ra dovha ra cheka na mafhungo uri hu na dzi awards dzine dza dzi khou itiwa kha dzi awards ho wina vhonnyi dzi Metro FM awards dzi Summer awards zwi amba uri mini ri khou domba ni fhala tshiṅwe tshifhinga ri ḓi vula na space tshine ra tendela vhathu ordinary people ra vhusa uri vhone yango vhona nnyi na vhone vha ḓi amba uri a ri ngo vhona tshimanimani after ro dzula roṱhe zwi na madzina aḽa o ḓisi hoṱhe a kona u vha na guṱe hune ha pfhi alright na ṅwaha u khou ḓa vhonnyi ra thoma ha a dzi a vhuya badi wa aluwa nga maanḓa ngori ri vha ri khou dzhia dzi best ri vha ri khou dzhia kha national playlist ra dzhiange zwino afha kha vha no khou dzhia komiti i vha ina vhathu vhavhili well like I'm saying Phalaphala vha involved nayo ngori Phalaphala ndi partner yashu hu na vhathu vhane vha 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 shuma kha Royal Heritage Festival vhane vha vha ndi dzi music specialists na vhone ri vha kha part ya process a thi sokou dzula nne sa shandukanesa ngani kana sa vhoragimana nda ri no ndi uri nne ngo ndi tou funesa badi ntatestani no a zwi shumi ngoralo ndi process ine ya uri ina democracy khayo and ri consult a ri sokou ita fhedzi ri a consult ra make sure na Phalaphala i khou tendelana na line up tsho tshifhinga ḓori okay bvisani hoyu dzhenisani hoyu na musi ri tshi wela seli ya vhembe ra dovha ra consult okay Phalaphala ri ita mini vha ri fha madzina maṱanu okay ra wana dzi quotation ra wana hoyu na hoyu good ndi khou vhusa fhungo ḽa komiti nga nṱhani ya uri a thi ri zwino vhone sangani vha ḓo ri khamusi vha tshi khou tshimbila hafha mashoponi muṅwaha vha imisa muimbi a vha mpange na nṋe ngori ndo pfha vha khou mafhungo a komiti zwino ndi khou takalela vha vhuisela khagala uri vhone a vha tsheho na kha komiti heiḽa hu tou vha na vhathu vhane vha uri vha 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 tshi khou tou shuma ngazwo ndi khou ḓo ri lavhelese hafhanoni hu na mbuso dza vhathetshelesi vha khou vhusa mbuso nnzhi nga maanḓesa dzine dza khou kwama heḽi pepa hu na mbuso i no khou amba nga u tsireledzea hashu upfhi na ṅwaha ngauri vhugevhenga ho ḓiṋea maanḓa ndi muṱavhatsindi muthuphei hu sa fheli a ri a vhudzise uri goloi dzashu dzi ḓo vha dzo tsireledzea na kana ri ḓe na vhalindi vhashu sa izwi vhugevhenga ho ḓiṋea maanḓa zwino a ḓa vhalindi ḓo na goloi dzo ḓo vhalindi fhedze dzino zwa tsha tou vha funa vhala ḽiṅwe beba ḽa vhalindi gange ṱhavheta tshipikara tshavho kanengei hayi a u ḓi na mulindi wa goloi yawu lini ngori vhalindi vha vha hone nga maanḓa kha parking hedza renga ngomu huna hune wo uri vhalindi vhashu vha kona u swika ndi nṱhange badani ngori vhathu vha paka na bada yoṱhe lani na hune khou paka bada yoṱhe ko ya hangei na malamulelo yo ḓala bada yoṱhe lani ndi ngazwo ri tshi ṱuṱuwedza uri vhathu kha vha ite dzi lift club zwi tshi khou amba uri mini vhone vha kona u dzhena kha goloi ya mukhodzi wavho vha na driver ane ya vha uri hanwi halo vha dzhena vha vhararu kana vha dzhena vha vhaṋa re goloi i 5 seat mara na driver lisanwi halwa vhone vho sia goloi yavho na uḽa mukhodzi o sia goloi na uḽa mukhodzi o sia goloi zwi amba uri goloi tharukhedzo dzo paka yani wo bva nthihi zwi amba uri zwa ralo vha ḓo kona u ḓa vha paka gai hafha nga ngomu dzharaṱani hune vha uri na mavhone hune vha uri na security mara ngauri muṅwe na muṅwe ngo reilaho goloi hezwi zwithu nga zwi vhe zwo bva zwo itea ndi ngazwo tshino dzi goloi dzi nṱhange badani hayangei nṱha badani riho rine ri hone hafha nga ngomu kha periphery ine ya event area ine arali vhathu vha vha na dzi lift club ri nga tou wina tshoṱhe ngori goloi nnzhi dzi dzo sala mahayani muthu tou bva na mungana wa vhavhili fhedzi kana muthu wawe you know so ra kona u vha na dzi lift club ri ḓo winesa badi goloi dzi ḓo kona u paka nga ngomu hafhanoni hune vha na mavhone na tshedza ngori parking ndi khulwane mara i a balelwa na parking u vha khulwane ngori ṅwana muṅwe khou bva nga yavho kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a tsireledzo musi ri nga ngomu one o ima nga nḓila no security ya na ṅwaha ndi khou amba uri i tight nga maanḓa ndi khou tou uri ngo hoyo one khou ḓo dzhia chance na ṅwaha zwi nga si ḓo mu tshimbilela hazwo na ṅwaha a zwi fani na zwa muṅwe ṅwaha na mapholisa one ane ngori hu na zwithu zwo no khou itea zwine zwa khou ita uri mapholisa one a pfhese uri mushumo wo rali a vha ngo uri vha u dzhiele chance
vha bva vho plana vho fhedza ngori vha ḓa vha ri vhudze vha khou plana mini ri zwi ri zwi kha miṱangano ya joko na vhatrafiki vha tou amba uri re goloi sokou pakwa fhethu zwone vha khou hwala vha khou ṱuwisa nga breakdown yavho zwino khombo uri safety ya vhathu nga ngomu i ḓo vha i ya nṱha nga maanḓa ri tou tshuela havha vhane vha ḓa vha si kongo uri hu vhe na safety ndi yone ndi nga tou vha vhudza uri vha ḓo vha na vhusiku si yavhuḓi. Ndi khou vhona hu na muṅwe muthu no khou vhusa mafhungo a gospel festival a ri upfhi ende ndi vhone vhone sengani upfhi vho ḓa vha amba radioni uri hu ḓo vha na vhaimbi vha gospel a ri vha gai ngori ri khou vha vhona vhaimbi vha gospel zwazwo ndi mbusi yo vhusiwa nga fulu zwino zwi amba uri kha vha tori fulu gospel ro ḓi amba uri yes vha ḓo vha hone yes artists dzi hone yes a dzi ngo pangwa kha poster mara i ḓo tou nga ku surprise nyana yes vha hone vhaimbi vha gospel ndo ḓi amba ndari vha ḓo includiwa nga ngomu kha show khulwane mara a ri ngo panga kha poster ngori zwi confirma late poster yo no itiwa mara vhaimbi vha gospel vha hone vha ḓo vha hone mara a si vhanzhi a ndi sokou uri vhavhili vhararu in fact I think 2 ya vha ḓo vha hone ro ḓo khou imba gospel ende vhaimbi vhahulwane ya that's ngo tea u zwi amba mara ndi khou zwi amba haya tshidzumbe tsha mbili tshidzumbe ndi tshidzumbe hu na vhaṅwe vhathu vhane vha vhori no ḓowela uri zwo dzhena ngomu shopho ndo tshi renga zwithu a ri no zwi ḓowela zwino khe ndo ṱangana na muṅwe ngei badani uri kha uri tikiti ende u khou mpha dzone nga mutengo wa fhasi isa zwi khou mpha dzone nga mutengo wa fhasi zwi tou pfhala zwo uri ndi mpama ndi ḓo dzhena nayo kana randa ndi swika getini vha mbudza uri a si a kuma ndisisela ndi matengo ndo no swika na tikiti ya ndi humbela hanengei kha hone wane rengisela na humbela tshelede yanu murahu na renga ya vhukuma rari dzi tshe hone mara zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri fake tickets dza vhukuma nga ṅwaha wa 2019 ro wana dza 5000 geteni hafhaḽani ende zwi vha nga maanḓa kona muthu ḓa na mufumakadzi na vhana hu tshi khou mbudza uri kha hume o renga tikiti dza vhukuma ende ma security guard yashu a clear nga maanḓa tikiti ya vhukuma ya vula i vula gate wa dzhena vha tshi twi i mbo ḓi vulea i si ya vhukuma i nga si vulea 5000 vho tou humiswa vhathu hafhaḽa geteni mara zwa ita uri vhe ṅwani itisani uri ri dovhe ri tou ya na nga ticket pro vhane vha vhori ndi vhone vho no khou sumbedza nga vho khwaṱhisa badi tshanḓa kha mafhungo a dzi fake tickets u fhirisa havha ḽa vha nga ra khou shuma navho zwino zwi khou sumbedza uri mini ri khou ngo maker sure uri muthu no dzhena hafha khavhe o badela u ḓo vhona show a songo badela zwine vha uri a zwi tshimbila na riṋe ndi uri fake ticket i ḓo shonisa dzhenisa badi maḓi ndi vha ndo ima hanefhaḽa zwi a vhavha ende u ḓo pfha muthu a khou ri khombelo vha nthengisela ya vhukuma ra vhudza uri kha vha mumele gai henengei hune a rengiswa dza vhukuma a hu na tikiti no rengisiwa nda ndi nyongo sedza zwone uri dzi ḓo vha hone tikiti dzine dza ḓo rengisiwa no a ri zwi preferi na luthihi zwo rengisa tikiti hu tou tshiṅwe tshifhinga ri a vha ri khou fosea mara ri ḓo sedza ra vhona mara to amba ngo tikiti no a ri rengisi tikiti hafha ngomu show mara ri ḓe na tshelede eno tshelede okay zwino hafha ngomu kha dzi makhi na zwiḽiwani na dzi drinks na minoṱhe ri prefer uri vhathu vha ḓe na khadi uri mini hu songo gidimesa tshelede ri prefer uri vhathu kha vha pange tshelede dzavho kha dzi khadi dzavho vha ḓe vha swipe mitshini yo swipe ḓo vha i hone mara ri khou uri vha songo ḓa vha si na cash no vha re na cash zwo ḓiluga na zwezwo mara ri khou tou humbela uri vhathu kha vha ḓe nga dzi khadi zwi khwine nga maanḓa u shumisa khadi zwi thusa riṋe nga maanḓesesa riṋe vhane vha show uri vhathu kha vha tou swipe u fhirisa u shumisa cash tikiti ya dzi ugeteni zwine zwa amba uri zwa zwino vhone vha kha ḓi vha na tshifhinga tsho uri vha gidimele ticket pro vha vha hone tikiti yawo i si ya vhukuma dzi ḓo vhuya nga maanḓa kha thimu ri fhure ngavho
zwa u dzhiela Afrika Tshipembe hezwi zwa ṋaṅwa mutshilisi wa Phalaphala FM a zwi athu vhona na mbekanyamushumo ndi ntswa ndi lwo thoma i khou swika fhano na bepa ḽi khou vhuya no ṅwaha ri khou tou hasha ro sedziwa nga vhanna vha magondolo nṋe na musi ndi ḓo ṱuwa ndo nanga mafhethu mbekanyamushumo ndi ridigeda namusi ri vhana Royal Heritage Festival mutshilisi wa Phalaphala FM ri tou pfesesa khwine uri na iḽi bepa ḽi khou tshimbila nga nḓila ḓe nahone dzudzanyo dza hone dzi khou tshimbila nga nḓila ḓe fhedzi zwa zwino riṋe ri khou tou ri vho Thomas matenda nga u vhona ngauri ri khou zwi vhona zwo zwoṱhe zwi tou nga ri zwi mugwalani zwoṱhe zwi mugwalani zwavhuḓivhuḓi nga nṱhani ya uri zwo tou vhudziwa fhedzi ro ri ri nga si tou ita hezwa dzi interview dza for ri khou tou ḓa ri tou vhona khe vhone sengani ndo dzula si navho vhone vhone vha khou ri thusa uri kone u pfhesesa khwine uri zwithu zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe vhone sengani ri pfha maṅwe mabepa mara fhano ri thivhela zwipfa khamusi vha ḓo ri thusa uri ḓivhe zwo uri vha zwi konisa hani u tshi khou vhathu vha tshi khou gungula uri ndi riṋe none a ri ngo badeliwa a ri thu badeliwa avhaḽa vhathu vhoṱhe vhane vha vha kha iḽa posta vhoṱhe zwo dzudzanya zwavhuḓi zwa mafhungo a masheleni zwino zwine ri ita zwone misipindi zwori ri tshi fhedza u tendelana uri artist dzi no khou ḓa ndi hedzi u bva kontraka musi heiḽa artist yo no vhudziwa ya ri competition u bva kontraka yo no kha heiḽa artist uri iwe artist nṋe ri khou ḓo shuma na iwe nga heyi nḓila nahone tshelede yawe ḓo vha nga heyi nḓila ri ḓo fha 50% nga dzinganangana ra fha 50% iṅwe fhedzisela nga dzinganangana zwino arali for instance dzi artist dzi fanela zwa nga vho June yange May immediately ri tou tendelana u bviswa 50% kha dzi artist dzoṱhe zwi amba uri artist woṱhe zwo ri heiḽa date ya dzi 16 ndi ya varoyala a thi kwami a thi koni ifha na muṅwe muthu right secondly date tshi swika ya second 50% ine ya vha uri ṱhamusi lese ndi mathomoni ya September kana last week of August ila tshi khou badeliwa ndi uri by the time artist a tshi dzhena fhano u vho badela na chimwe a ri vhilisa khou kolodana a ri ite zwo pfhi ri khou imela nyinya tshi mini mini ra mu badela tshi no kana ri tshi fhedza hai thomani perform ri ḓo ni fha ni tshi no a ri ite hezwo artist i sa tshi gonya stage na zwo ri artist songo badela a i ḓi a i ḓi artist a dzi ḓi ngauri vho no zwi ḓivha uri vha robiwa artist ine ya ḓa to perform ya vhona uri riṋe vho ri vha na nḓala vho riṋe ri ra dzula ra sokou ri khou ya ri khou sokou ḓigonyela haningei na musi ri songo fhiwa ya ndi zwone ngauri ri khou ḓi zwi pfha zwi khou ḓidzea ḓuvha na ḓuvha zwi itea nga maanḓa kha dzi artist ṱhukhu dzine dza vha dzi khou ḓisa muḓipusha no wana space no wana promotion zwi itea nga maanḓa kha dzi artist dza national i nga si kande i songo badela in full zwino artist dzoṱhe dzine dzi khou gonya fhaḽa stage dzo badela in full ndi khou takalela zwo ri khou sangana makhomba zwithu zwa phambano vhukati ha artist ine ya vho ri ndi ya national na ya fhamani fhedzi vha Royal Heritage Festival bewe no ita na workshop ya muzika nga Musumbuluwo nga Ḽavhuvhili ni tshi khou ḓipfhumbudza vhaimbi nga zwo ralo kha ri ḓo lavhelesa lwendo lwa bewe u bva hanefho ha musi ni tshi khou thoma u vha na dzimbekanyamushumo dzo yaho nga u fhambana na katela heneyo ya vhaimbi uri vha kone u pfhesesa uri zwa dzi royalties zwi tshimbila nga nḓila ḓe musi ni muimbi ni funa u itani ngori ndi vhona u nga ri ndi u vha takula uri vha ye hafhaḽa kha vhuimo ha national uri vha kone u pfhesesa uri na iḽi bindu ḽa muzika ḽi tshimbila nga nḓila ḓe ro zwi thoma I think it was 2014 or 15 ri tshi ḓisa vho Chiko Twala vha ḓa hafhanoni vha ḓivhesa sa ramuzika mubveledzisi wa muzika muhulwane fhano South Africa Afrika Tshipembe vha ḓa vha gudisa vhathu ngo pfhesesa uri okay u tshi khou nyaga u shuma na dzi producers khulwane u itea u tshi nyaga u ḓivha muzika wa u ḓivha zwi itea na business side ya muzika uri okay zwi itiswa hani hela zwithu zwo thusa nga maanḓa vho ramuzika vhanzhi na nne yo itewa zwino is the same ri vha vha ṱuṱuwedza na vha encourage ngori event yashu ndi i amba nga muzika ri nga si ri khou host event ya muzika ra gudisa vhathu vha ikitisa hani kha television a zwi tshimbilelani ndi event ya muzika zwi amba uri tshiṅwe na tshiṅwe tsha ra ita tshi sokou ṱumanya na muzika nyana that's why ri tshi kona u make sure dzi artist ri dzi fhe opportunity ri kone interact na dzi producers khulwane na kona u pfhesesa uri dzi royalties dzi shumisa hani contract dzi shumisa hani a u sokou saina wana lawyera uri lawyera yawe vhalele yone i kone u i pfhesesa zwa uri u khou dzhena kha mini zwa ri vhuisa kha mafhungo uri vhaimbi vha fhano nga maanḓesa yani a vha khou vhuyelwa fhedzi nga masheleni no gonya khetshi stage fhedzi hu na pfhunzo ine vha khou i wana nga kha dzi mbekanyamushumo dzine vhe na vha ni tshi khou dzi ita vhukati ha vhege namusi ho vha na gender based violence march une wa khou itea izwo zwo ṱuṱuwedzwa nga ra nga sedza nga maanḓa zwine zwa khou itea kha heḽi ḽashu tshiṅwe tshifhinga zwi a u vhavha badi u tshi khou zwi pfha u kule zwino ro vhona uri na ṅwaha kha ri vhe na tshifhinga tsho sedza heḽi fhungo ḽa gender based violence ngauri vhathu vhanzhi vha khou vhulungiwa zwi songo tea
so ro tozvona uri namwai khari zvitanga nendira ri kwatisedze kungo lori khari tuchire kule nazvo ri kwatisedze kungo lori hauna need yori zvitova ngotogari ri akona kuchirisana ara munowasa kupfuri hangofara zvauti ngamapungo ambonga muwo kana mini kuna ndira njengamanda dzine vatu vakona kuzvisvikelela dzine dzakatusa kuresolve tension midii so rikosokotenda uri heilani machi ulawa namusi kutodova dzisumbedza uri voice kana ipfila uri khari zvidiche khari zvituchira kure kazvo lidokwata lichiiva kamanda so that's why richimeka sure na security yafanoni ngangumuka event zvitaka vafumakadzi nadzibhadha dzote dzonadza uri dzigoya nenge dzofungiwa rikuchiwira ngamanda vafumakadzi toamba ngopa namudzi ngauri richitomela festival ayo hasina mavona inobvangekutangeni mara limwe doro rakamutangano wa geography warisaite mavona uri avati vachifumakadzini arakodhorobha lady nyanda tamusikatekisi kana kagona uchimbira otsireredzera so riyakwatidza ngamanda lokungo uri khari togomere dzikaradzi dzashu khari togomere vomi yashu ngauri ndiva kutogwa ngamanda vava navafumakadzi vokwatawo chichava chaya panda kari rese mafungwa dzitikiti sezviri dzinofuya dzinyambedzano yazvo dzone dzikuchimbira ngandira dzitikidza zvino dzikuchimbira zvavudi ngamanda zvikotochiusa zvanamwangu uri naka elibede rorengesa tikiti nji dzopuraza mwa yote for the first time ngori vatu vanadhora zvino zvenekatotozva nevatu ndizvori khavaye ticket prosper spa zote africa chipemeka kuphana vatokonona tikiti dzavo hedzi dzine dzavori dzikurengeswa zvino zvinerakatoamba zvo ndizvori tikiti dzashu dziyapera nendijena radioni mwaha mumwe namumwe ndichikwambori tikiti dzopera nanamwaha ndikotona jena radioni ndari tikiti dzopera uwana vatu voima voita dzikiu dzino dzinochuisa thando wange zvitochuisa ngamanda wasipfesa uri wari chifunoimera chipinga chechila chine dzavuri dzitsinopera kana chipinga chine shoyava itsinotoma kana chipinga chine hapi dzopera wawana wono vastranded every year ngamugivera wa event ngamasiyari kana matabama ndijena muyani ndari tikiti dzopera zvambora musi vaya vakurenga vadona dzicheva uri varoveya nomboro imonga uri so ndikoti vatotuwedza apo uri vasangoimera uri rina kuti varavona zvori cage stage show ikouta show ikotoitei ndokuona vamwe vaimbenge unosvika vamwe vosvika ngoroko vakadzi activities dzina dzakuitana pakadzi community navamwe vane vakupractice ndovavona yes who they were busy body and arali vakupfesa uri vatoriimera uconfirma confirmation kamera kedzikuvona kepala auchena zvinhu shoiko yapanda mara kavarenge tikiti na chipinga vasongotayera ngori arirengisi tikiti ngangomu apa akaevent arirengisi ndakudhiri ndolidovorola zvavudi une libungo lavatu vane vari vavolindela volatano vomugivela nepa ende narine vadu vavadinari devori vava kufonela rine ava vaphalaphala vanadzopa vatu avana vaphalaphala tochindwa chipa vatu adziwa ende navone vazvidiva zvori vaphalaphala vatoriumbera navo riambe ricommunicate risongovana kudhaha vatu apano vachikonga tikiti vachikoda kurenga tikiti dzisiyo arirengesi tikiti geteni tikiti dzerengeswa spa na tikiti pro vatu vahasho rikombero vaenengei rinarina tikiti apanoni royal gardens dzispa mara tiri neti ndidolichorenga ngori muzvara wangu ushuma Phalaphala FM kana mumwe muzvara wangu kana mumwe nyinyi ushuma Phalaphala FM kana ushuma royal area zvidiva udoripana tikiti navaphalaphala vatorenga vatopa muzvara wavo vozvifambishiriswa Phalaphala FM arina narine tikiti dzoupa ngori sionotamana nyazvivavo vachikodhapa vachiri kwamuda tikiti rada zvori neonyange ende tomba ngoti vatu vadhibvudza zvori vaita zvitonga chipinga zvivakwine ngamanda ngori sari una frustration yanga mugivera nga 1 o'clock kana nga 2 o'clock uchikofi tikiti dzapera zviva vanga mandela zvito mara mpeni chance chori ndiyambori nereriwa mudzimu kazvote urukonisa uri na umwe haridori uye zvazvikochuisa but nga corona rasati zotoita mini mara ngachiritsa mudzimu namusi rovuya ndiyakagora kuyapanda ndikutenda uri mudzimu urikonisawo vatoti varikonisa varitika varikwatisa uri nahava vane vauri vana mimuya kana dzimbilumbi kana vane vangori zvongochimbira mudzimu udhodhela navo ngainendira rine rovuya vatu votakara ndikuripa mudzimu kazvozvo vari tukavarabere ngori mushumo urari unyanga dzitabere uri mudzimu wacho vave narine zvotochimbira ngangona udzori dzivele mwamwariri zvolangwaha zvozvavuti apa rudzura marikana namwe utongari kuona ri chipoisi chiurusa chamarikana
Chaulo prisami ngwe mingwa. ya Chaulo lo yange zonke zo yange. ya uyangi ngamani ya ndorobona uri event kono fem Mara una kudakanyana ngafana uri nini ngori nera ndiko uri ndi achanta zo kuma ndinga sikono fuka pana jana. azikona nzi udona se Pala madini. unangwe madini unangwe ila zofika na damu sinangwe una damu ile nangwe Apa mara ndo uno ngaruna kupulinyana mani. ukuvulwa bado mona brag yote ino zvinokumbura masikiro dako nomona every second vadako sokona Bendikozamo umbuda chance dzote mushiriso Phalaphala FM zinebone vangari vodzura yene vahumbura ngauri ndikotera mini mutu dori odzura yene ari nende dozvibona ngamugivera uri ndidojenisa zvori kwetera uri kono uri ritandavudze zvote ndira dzote dzine vangahumbura uri vangajena ngadzori vasvika uri auna choice vakufuna utoya namusi lisati kopera kana machero kana ngalatano futi vavevaya mavengere ngalavutano vachikodzodza tikiti vavonolenga ngamandesa ende rinewona ravadhibvudza zvauri vadava vachikovudzisa rine uri mutu wavo ovananyiti aringaviri kupindurana navone ngori aravone mutu ndichorenga tikiti vatodhibonera vone vale mushirisi asvivaronwa madhi richivuya rirosendera tsini tsini yange ri konotovona zvo rina stage chikopatiwa ngandirati asi background rosvike vanhu vachikuvona ungari ari kunoshumisa background asi background rosvike riane pamavhuni anepa huni hakoyo vana bepa liuranesa la Phalaphala FM Royal Heritage Festival arari vachitozviumbura zvobvisa peto utorari hoyi uvizofi construction site ikozo vachikovona rinowambara magondoro ndikovafanira ndikomufanira endinilakutonga ndiliurusa hapa iremaoni ndiune stage chakova chiwa ndikovadorisumedzosvitavachotomangechakuma so stage chanamwani chohulesepura chamumwayo muchiona kubva kuguma and then chitero chavanaaaa ine artist tokono idima mukati yavantu chito chaguma kukula adafara navantu ngapanga akurumirisa so vachitomboridova roima utomaga anepasamwanepa ndingazoba 10 meters ubvandotonga kana 12 meters tonatanzi azimitezao ya no mtichiriso Phalaphala FM chohula zvokuguma echistage zvakumaguma apa petohula ende ndikuvona ndoima apo ndikuvona marikana apeza unende ndafunesa nenguri nende ndifunesa marikana ati unende ndatova ndinavone hone ndikuvona uhula ngamande sakaridzorepresa chipinga pepa likotoma ngachipinga ndosvika ngachipinga de pepa likotoma gete dzawazovhura ichitori 12 vatazofuma tomojena vatoona kuti vana vatokuizarizianaepo vatokusvika mara bepa lacho retendero relirani kusvika lichichautira mini vatu vasingovana kaedu yatransport dzitekisi namini zvinokombori idosvika rilo lichichera the next day litobva dhuva riapo uri zvamuzuru ndichivapo ndikuti imande anadzamanyana tamadangerekei naikerekedi ndichifara kereke nofunoyiwa kereke nofunoyiwa ngori ririkwana inenge imhandazvo ya ndichifara kamusi muredzi upesera kana kamusarona zvimwe zvine vakuita muvudza vatichirisina vatsairi vashiva ngavakudzori mundisvikodaperesa mugibera ngauri rotosarama ndo vantu kavadhe vavona uri namwari vafarira mberi hazvifana zvomwe mimwaha zvitovatakadza ngamandla zvikotakadza narine ngori rasadivi zvorikuti varauya ravahone kaili kawe mushumo wacho ngata necorona rovuya kezvi vantu vorifone navo vachigoriri kuvuya lini rovuya zvino kavadhe vavone hauri namwaha kuitira mini zvanamwaha hazvatuvona kamusi vasati tuwa ariraperese kusvikere chimwe chipinga rawana una tavi yange ibadandira varichivombariro jena ngangomu traffic yone yapano yazvidiva uri ngamimwa iva ikaidu yaserious namari mari ndovona ndira kule kuruwa chitongari namwaha ukuruwa ndara namuziovhurwa ngorava still challenge kuronesa kona kedi kuronesa ndiyo rimiri vantu vakodha mutu yakagoreti ila zvitu azvikotofesera zvavo azvikoronisa ila zvakuti kava vana dzilift clubs avana dzilift clubs zvitokonopoka zvavudi natraffic ngazidova hone marara vatokodhodha shoni vavaviri kana mutinga goroiti ndikotoona rotadza parking haiona badani yange ende ila zvabadani mapolisa zvito ndinga zvakori namwa vatohaka dzikolodza vatu vatowanadza dzitokuya nyanya aurevimine vuviri dzitova dzikuvenga mandisa zvinovonesengandikonepo ndinyane vakodori boinoni zvino achitogonya stage ndina nenetikatodo abiwana nenga mutu ndikodova nditosedza ena I think Mr. Bowie urivana rwimbo ruchine varufuna mr Bowie not really atitoenda mona kuperforma so nane ndike excited kuodana mwa
namakwazi, especially waZimbabwe. Yeah, so I think I'm very makadzi. I love makadzi. Hey, makadzi nofuna ngamanda. But makadzi nga 2015 or 14 hapa ndiye ajena nga chiduru. Ora nga chiduru. Uvola mwa makadzi otora. Akwa. Zvino zviri kutora proud bad. Namusi achiya makadzi ngabidza wotso. Anguzi yambezo chitu. Uri bakona rachi. Basgira. Chipesanda chipi. Chile makadzi jakisa. Yeah. Come on, the Phalaphala FM Royal Festival ngamugibera pezi mchisi wa Phalaphala FM musuri chikopedza nyamizano yashu nabone sengani riafanira upfaka bone vane vatsireredzo ngauri vone sangani mangasikondo ribudzo zora asireredzo ezoro sabudi pezi unava munhu vane mwana mwana dafano royal wavadiva avasei na mutu nditozvibona namusi zori vatu vavasakunuseya kana vatu vasafunuseya kana zvose azviyokavo sangani vara ndikuti vangamandesa vodokona vana rizena musikamika zvimero diketa navatecheresi vothe ri kuriwa ngamanda akavadari tipine vanhu ngamugibera 16 roriwesa ngamanda. Thank you. Yeah. nangozikuitia mchirisi wa Phalaphala FM ripano Royal Gardens uneyakova na dikita lulwanesa lineti tivienda livona ufidili hulu sangamandisani auna mteno livona ola Phalaphala FM Royal Heritage Festival 2023. Mr. Mulife, please come. So ndiko tiri mchirisi wa Phalaphala FM rembe na bomulife dia tozuri watu wote vona tafana wa Phalaphala FM Royal Heritage Festival babadiva. Mr. Mulife. Hello, man. How are you? I'm good. How are you? Wonderful. I'm good. What is your role here? Well, it's quite a number of things that I'm responsible for. Number one is the compliance around the event, from applications, and especially issues around the health and safety. Yeah, that is where I'm coming in. Vari mushumo wavo panondoda vari sori zvote zvikochimbira zvavudi ngamanda sari kurevesa makunga mutakalo na tsireredzo. And people don't seem to like you. Hey, what's up? They all say there's this other guy and they don't seem to like you. Why? Well, there's a problem in our country. When you talk about compliance, you become an enemy, to the citizens of the country. But it's not easy, to put up an event like this. Behind the scene, there's a lot of things that are happening. There's applications where you need to get the certifications, from the police, the provincial commissioner. You also need to put your security in place. That is, when we talk about security, we're talking about those warm bodies that are going to be deployed on the day, where we'll be talking about safety and security of the people. Because even the Act, talks to, before you can even think of staging an event like this, you must, take into consideration that the safety of the people comes first and becomes a priority. You also need to ensure that issues around, hygiene as well, you look into those things around the venue. You know that today in our lives, we can't even allow weapons to come at the event, because event talks to a friendly space. We need our people to come and enjoy, but around that enjoyment comes with responsibility. It's like any other tavern at the township. If you are going also to indulge alcohol, we need also to comply around there. There's a Liquor Act as well. It doesn't necessarily mean when you come to this type of event, we're also regulated by, the Liquor Act as well. There's police, there's also, the authorities. You'd also recall what happened around Phalaphala at some point. They said you can't indulge alcohol after 12 and all those things. Indeed, when you look at this type of an event, we also need to ensure that, we comply and we regulate as well people around this area. We have our access control. That is also going to be talking to the security company who is actually going to be handling all those matters on the day. And we have assigned them with the task of ensuring that people will be coming around this event, they are safe and their vehicles are secured and people can have fun and, enjoy around this event. Coming to the stage as well, you'd also recall that you can't just build a stage. You need to comply. There's an act that you need to follow, as Act of 2010.
safety. That one talks to how you construction. As we are standing like that, we are on the construction site. That is why you as well have to comply, and I like the fact that you are complying, you know. This is another space here. Not, you know, that's why here in construction we're talking about induction. So that's why one of the things you are already inducted by the fact that you have taken control measures around to in the space, because it's a dangerous space. Yeah. So mshini so Phalaphala FM bomulifezo bakotorchisa zone ndi musinishiko babusori bathu ngari bathu banje aba batakaleli nga nthani ya uri baba chikuduru xabelo mulayo nda kusori ndingane bari ndinga nthani ya uri zwichi dakha mulayo bathu banje aba tufisesa zwavhuḓi ndi zwone ufuna ba uswina nga nthani ya uri wo boko ṱoḓa uri zwi tshimbile nga nḓila yone vha fhedzisela sumbedzana zwa uri musi ri hapa tshihulwanesa ndi tsho uri hu tevhelwe milayo yoṱhe shango ḽashu ḽa Afrika Tshipembe ḽa milayo ine ḽa vha ḽi tshi khou i lavhelesa musi hu tshi khou itiwa madikita o tou raliho vha sumbedza uri vha ri khou tevhelana na mapholisa ri khou shumisa na mapholisa uri ri kone u vha na certificate zwone zwone zwo teaho u itela uri vhathu vhoṱhe vha vha hone hafho vha ri mushumo wanga munese ndi vhona uri vhathu vha tsireledzee ndi ngazwo vhathu vha tshiṅwe tshifhinga vha tshi ḓo nga a vha mufuni kaṱani uri nṋe ndi vha ndi khou ḓo uri zwi tshimbile nga mulayo. Maybe just in closing, in short, what would you tell to people that are coming? Of course, you spoke about people that would come here with knives and certain things, and you are in charge of making sure that everyone in here is safe. Yeah. Look, what is important is that when you live where your respective homes or areas, know that you know whatever that you actually want to see around your space at home, please come with that as well. You know, behavior is very important at the event. Please ensure that you know you buy tickets. Surely you'd also be in touch with Phalaphala FM. There's a whole lot of things that they do and don'ts as well. And one of the don'ts that we wouldn't even allow that to happen. We don't want people selling tickets at the venue. We don't sell tickets at the venue. So whoever would be coming to sell the ticket, he'll be arrested or she will be arrested. So that is number one. Number two, we don't condone, we don't want bottles. You know, when we say bottles, we're referring to glass bottles, although people are allowed to come with their coolers. But security will be strict on those access points. So there will be body search. They'll also be checking those cooler boxes to ensure that those glass bottles, they don't enter the venue. We're expecting that people, there'll be food stalls around this venue. Food will be sold in this area, and then there's also be beverage around these places. There's, on the left-hand side and the right-hand side, everybody will be accommodated at this place. But we also want our people to understand that searching is going to be conducted. 1, 2, we expect them, you know, to behave and enjoy. It's a family gathering event here. So we're expecting our people to come in numbers. And please buy your ticket. Don't expect to buy the ticket here at this venue. And we wish all our Phalaphala FM listeners and those who will be coming and all the roads, please avoid to drink and drive whilst you are coming here, because we don't expect that, you know, we still want you to be part of the event. Don't indulge whilst you're coming to this event. We want you sober, enter into this event. The space is where it's waiting for you. Everyone, come with the families, come with in numbers. We'll really appreciate your support. Thanks to Phalaphala FM as well for giving us this opportunity to talking to wonderful audiences. Thank you so much, Mr. It is our pleasure, man. Thank you. Right. Zwenda do vhusa vhumulife ndi vhusa zwa uri zwenizwi musi ri tshi khou vala nyambedzano yashu ndi zwifhio zwine vha nga tama vha eletshedza zwone vho sumbedzisa zwa uri vhuḓifari ndi tshithu tsho tou thoma tshine vhathu na khou fanela u tshi ṱhogomela nahone na u tshi dzhiela nzhele. Vha ri no sumbedza uri a u nga rengisiwi thikhithi nnḓa kana musi muthu a tshi swika fhano. Vha ri muthu no ḓo wanala a tshi khou rengisa thikhithi u ḓo farwa nga mapholisa. Vha fhedzisa na u sumbedzana zwa uri a u khou tendelwa u dzhena zwithu zwino kwashea. Zwi amba uri maboḓelo ha khou tendelwa u dzhena hafha nga ngomu. Vha ite no sumbedza uri musi vhathu ni tshi khou reila ni reile nga vhuḓifari. Ni songo dzhia zwikambi na dovha hafhu na dzhena ngomu golweni na reila ngauri vha ri vha ni funa noṱhe sa vhathetshelesi vha Phalaphala FM na vhathu vhoṱhe vhane vha khou ḓa fhano
You can hear Vanda, so you should have just spoken in How? You know, I'm trying. Maybe next in the next interview, I'll be shooting like that. No, Yeah. thanks. Kezo mchile so para FM matambeka mshimesho dikita na musinga laborario chimrango rari ndishtamuli wa mchumwa mu obo chipida chano mbeka mshumo ngaudo talida kana ngaudo techiresa kama zidubara mchile so para FM nena vone rtakana ngamu givera oda sara ke maduba pet labunda na labda istori mgivera gene pala dor ko dipina Royal Gardens na dor ko bembera be pala FM Royal Heritage Festival kama zumbulu Miss P na roti ribafuna kama tsone record ordinelo ribone bone rijesu neperi dipine cheso para FM vaka Miss P na mveredzi Jones Mr Lavalava kabe madekwa na bote Stage entertainment area. It's a platform where things are going to happen.